Nujya muri Pi ecosystem uraza kuza gusangamo korone zigizwe na banke, buri korone imwe iba igizwe n'amabanke 10, harimo korone zigera kuri 16. Izo korone zose cyangwa se ayo mabanke yose ashigikiye agaciro ka GCV 314,159 by'amadolari nk'agaciro ka Pi network nka stable coin. Izi banke zose zishigikiye agaciro ka GCV ziteguye kuba zatanga serivisi mu mafaranga bagendeye ku gaciro ka GCV. Rero uyu munsi reka turebera hamwe banki zigera kuri 15 zamaze kujya kuri mainnet ziteguye kuba zakoresha agaciro ka GCV 314,159 nk'agaciro kashizweho na community. Iyo community umuhuza wayo akaba ari Doris Yini. Nta gutindira rero reka dutangire, ariko mbere ko dutangira ndagira ngo nkwibutse ko iyi ngiyi ari 6+250. Ibiganiro byacu byibanda kuri cryptocurrency, byibanda kuri Pi network ndetse n'izindi coin zigiye zitandukanye. Rero niba ari ubwa mbere ugeze kuri umuyoboro wacu, banza urebe ko wakanze subscribe, hanyuma rero iyi video neza kuza kukunyura uze gukanda na like, ntacyo biraba bitwaye. Rero reka dutangire ku mwanya wa 15. Ku mwanya wa 15 turagasanga yitwa Vietnambank. Iherereye mu gihugu cya Vietnam, akaba ari leta ya guverinoma. Ahangaha twavuga leta ya guverinoma, twavuga ko ari leta ari banke y'igihugu, ko ari banke ya leta. Ahangaha nk'abantu bari mu Rwanda, twavuga ko iyi ngiyi ari BNR yo muri Vietnam. Iyi ngiyi ni banki ikomeye cyane mu mishinga minini ya leta, kuko ibigo by'imari, ibigo by'ubucuruzi, abubaka imihanda n'ahangaha bajya gukura amafaranga. Rero iyi ni banki iri ku mwanya wa 15 yiteguye kuba yakoresha agaciro ka GCV 314,159. Ku mwanya wa 14 turahasanga Vietcom Bank. Vietcom Bank nk'uko kumvamo Viet, nayo niyo muri Vietnam, akaba ari banki ya leta, akaba ari banki imwe, iri muri banki zimwe zizewe cyane mu gihugu cya Vietnam, kuko akenshi ikora ibijyanye n'ubucuruzi, twakwita nka commercial bank. Ahangaho hari ku mwanya wa 13. Ku mwanya wa 12 turasanga iyo bita VTB Bank. Bivuze iki mu magambo arambuye? Yitwa Vietnam Branch. Iyi ngiyi ifite inkomoko mu gihugu cy'Uburusiya, ariko ikaba ifite ishami ryayo mu gihugu cya Vietnam. Iyi banke ni mpuzamahanga kuko ni international bank, ikorana n'ibigo mpuzamahanga by'ubucuruzi. Ahangaha twavuga nka Alibaba ndetse na Amazon. Ku mwanya wa 11 turahasanga yitwa VP Bank. VP Bank mu magambo arambuye ni Vietnam Propensity Bank. Propensity murabizi neza abantu bize economics. Propensity icyo bishatse kuvuga, Vietnam Propensity Bank nayo ni bank iri mu gihugu cya Vietnam. Ntavuga ko nko kuva ku mwanya wa 15 kugera kuri umwanya wa 11 banke zose ziherereye mu gihugu cya Vietnam. Iki gihugu giherereye muri Aziya, ku mugabane wa Aziya. Ahanini iki gihugu kikaba gifite ubukungu butajegajega. Rero VIP Bank, Vietnam Propensity Bank, niyo mu gihugu cya Vietnam. Iyi banke akaba ari y'abantu bikorera. Ikintu ikora iyi banke, ikora cyane mu bijyanye n'inguzanyo n'imari mu bantu. Iyi ni banke twavuga ko ari banke mpuzamahanga ifasha abantu b'abacuruzi kuba bakwaka inguzanyo. Rero iyi banke nayo yiteguye kuba
itanga serivisi zayo mu gaciro ka GCV 314,159. Ku mwanya wa 10 turaza kuza kuhasanga iyo bita Telecom Bank. Telecom Bank iyi ngiyi ndakeka ko no mu Rwanda ishobora kuba irimo Telecom Bank, ntabwo mbizi neza, ariko Telecom Bank mushobora kuba iri niba itari mu Rwanda ishobora kuba iri muri Kenya. Rero nayo iyi Telecom Bank nayo inkomoko yayo ni mu gihugu cya Vietnam, ikaba ari yibanda mu iterambere rya digital banking muri Vietnam. Iyi ngiyi ni banke y'ubucuruzi. Ushoboye kwibaza ati se banke za hano hafi ko uri kutubwira banke zo muri Vietnam ko ari nta n'imwe wigeze uvuga yo muri Afurika, yo muri East Africa, cyangwa se ko ari nta n'imwe wigeze uvuga yo mu Rwanda niba ndi mu Burundi, ku buryo bizanyura kuba natega nza mu Rwanda nze kuvunjisha nje gushaka fiat. Rero ku mwanya wa 10 icyo wari utegereje ni iki ngiki. Ndagira ngo ukurikire video ugere ku ntango ugere ku musozo wayo, kuko ku mwanya wa mbere hari banke abantu bose bo muri East Africa twese turaza kuza kwisangamo, ariko niba uhutisha video ushobora gusanga nk'abari mu Rwanda ushobora gusangamo hagati harimo banke yo mu Rwanda, cyangwa se nk'abantu bari mu Bugande ugasanga harimo nka Bank of Uganda ndetse n'izindi zigiye zitandukanye. Rero ku mwanya wa 10 turahasanga yitwa East African Bank. East African Bank bari kuvuga yuko iyi banke iherereye icyicaro cyayo ko kiri muri Tanzania mu mujyi wa Dodoma. Iyi East African Bank mu minsi yashize yatugaragarije ibikorwa byayo izajya ikora. East African Bank ahangaha ku bantu bari muri East Africa cyane cyane nko muri Kenya, Tanzania, Rwanda, Burundi, Uganda, Congo ndetse n'ahandi, iyi East African Bank ushoboye kuba wayikoresha kuko iri hafi, iri rwagati, navuga ko iri rwagati hacu cyangwa se hawe bitewe n'igihugu uri kunkurikira aka kanya waba uherereyemo. Rero aho hari ku mwanya wa 10 twasanze yitwa East African Bank. Ku mwanya wa 9 turasanga Sacom Bank. Sacom Bank ni imwe muri banke zizwi cyane mu bucuruzi mu gihugu cya Vietnam, ikabikorana cyane n'abantu ku giti cyabo ndetse n'ubucuruzi. Ndagira ngo tuzinyuremo twitse kugira ngo video itaza kuba ndende cyane, no kugira ngo nkuyobere umenye ahantu igihe GCV izaba yabaye, igihe GCV izaba yashizwe mu bikorwa, aho uzajya kuvunjishiriza payi zawe. Nka ubu ngubu aya mabanke amenshi twabonyemo imwe yo muri East Africa, aho tugereye ahangaha ku bantu bashaka kujya kuvunjisha ahangaha Tanzania wabonye ko wajyayo, ahandi ni muri Vietnam. Uri muri Vietnam biroroshye kuba wajya i Dubai, biroroshye kuba wajya muri Amerika, biroroshye kuba wajya ahantu hose ushaka. Ku mwanya aho hari ku mwanya wa 9. Ku mwanya wa 8 turahasanga iyitwa MCB Bank. Iyi ngiyi MCB Bank ni Maritime Bank Vietnam. Iyi ngiyi nayo nk'uko uri kubyumva ikaba iherereye mu gihugu cya Vietnam. Urukumva ijambo Vietnam akenshi cyane ushobora kwibaza ati se Vietnam nicyo gihugu cyonyine aya mabanke yonyine niyo ashigikiye agaciro ka GCV 314,159 gusa? Igisubizo ni oya, kuko buriya imyumvire y'abantu twese ntago ihura, ntago tujya duza
kugira ngo twumve byihuse. Nk'ubu ngubu nka Binance cyangwa se Get.io cyangwa se Mexico, izo ngizo ni exchange zanze kuba zakora KYB kugira ngo zibe zaristinga Pi ku munsi wa Open Network ku itariki 20 z'ukwezi kwa kabiri 2025. Icyo gihe mu kubyumva bagiye basitasita, ariko kugeza kuri uyu mwanya Binance, Get.io, Mexico zirimo zirashaka gukora KYB kugira ngo zibe zaristinga Pi network. Kuba team ikazibwira ko kugeza kuri uyu mwanya nta mwanya bafite wo kuba bajya muri ibyo ngibyo, kuko icyo bashakaga ni Open Network, ni ukuvuga ko Pi wallet ikihuza n'ama exchange. Ubwo rero ama exchange yihuje niyo yakoze KYB ni OKX ndetse na Bitget. Ahangaho hari ku mwanya wa 8. Ku mwanya wa 7 turaza kuza kuhasanga MCB Bank. Iyi ngiyi ni banki y'ubucuruzi. Iyi ngiyi ntabwo izwi cyane hanze ya Vietnam, ahubwo iyi ngiyi niyo ifasha abaturage, nizafasha aba pioneers bo muri Vietnam kuba bacuruza cyangwa se babona bakonvertinga Pi to fiat mu mafaranga y'iwabo. Ku mwanya wa 5 turaza kuza ku mwanya wa 6 turaza kuza kuhasanga MB Bank. MB Bank iyi ni Military Commercial Joint Stock Bank. Iyi ngiyi ni banki ya gisirikare, aho ifitanye isano cyangwa se ifite inkomoko ku gisirikare. Izwiho cyane kugira umutekano ugezweho mu ikoranabuhanga. Iyi banki MB Bank twayikozeho n'ikiganiro ku mpera z'ivideo muri end screen, uraza kuza kuyibona. Iyi MB Bank nayo iyo uyirebyemo ubusanga nayo ishigikira agaciro ka GCV 344,159. Iyo ugiye ku ma exchange twavuga nka Bitcoin, agaciro ibifite ubugenda usanga kaba gahindagurika, ariko iyo ugiye muri izi banki zose ubusanga agaciro kari stable, ntabwo gahindagurika. Niba ari 314, uramara iminota runaka cyangwa se amasaha runaka uri muri iyo banki mo imbere, urimo ugenzura ati se nzakirane, nzoherezane, nzakonvertinga gute. Agaciro ntikajya gahinduka, n'ubundi kaba kari 314,159. Bivuze ko volatile ya Pi ntabwo ikunda. Volatile bivuze iki? Ntabwo iri cryptocurrency, ahubwo ni coin, ni faranga n'ubundi bisanzwe. Ifaranga nta na rimwe rijya rimanuka bashingiye ku ifaranga mpuzamahanga, ariko ifaranga ukoresha mu gihugu cyawe ntago rigera rita agaciro ngo uvuge ngo uvuye hano i Rusizi uje i Kigali, hanyuma niba uguze ikintu runaka ngo nugerayo urasanga agaciro k'ifaranga runaka, tuvuge niba ari 1000, urasanga niba uvuye Rusizi ari 1000, uraza kuza kugera i Kigali yabaye 800. Byaterwa na commodities waguze. Ahangaho hari ku mwanya wa 6. Ku mwanya wa 4 turahasanga, ku mwanya wa 5 turaza kuhasanga iyitwa Equity Bank. Equity Bank iyi ngiyi nkeka ko nta munyarwanda n'umwe waba utayizi. Iyi Equity Bank ni banki ifite inkomoko mu gihugu cya Kenya, ariko ikaba ifite icyicaro hano mu Rwanda. Iyi Equity Bank itanga ibintu byinshi bigiye bitandukanye, aho ifasha abacuruzi kuba babona inguzanyo, igafasha aba content creator cyane cyane aba YouTubers cyangwa se abantu bose bahembwa na Google. Buriya akenshi usanga baba bahembwa na Equity, kuko Equity bavuga ko service itanga service nziza kandi
ku giciro cyiza, baravuga ngo ku giciro utabonera ahandi. Niyo rero iri ku mwanya wa gatanu. Ku mwanya wa kane turasanga Exim Bank. Iyi ngiyi ni Vietnam Export and Import Bank. Iyi ngiyi yibanda ku bintu byinjira ndetse n'ibisohoka cyane cyane muri iki gihugu cya Vietnam, aho ikorana cyane n'abacuruzi mpuzamahanga. Iyo wumvishe import ni igihe igihugu runaka kigenda kikajya kugura ibicuruzwa hanze kibizana mu Rwanda. Iyo ngiyo niyo bita import. Ni ukugenda ukagura ibicuruzwa hanze ubizana mu Rwanda. Natanga urugero wenda nka hano mu Rwanda ibintu dukorera import, ubwo ni ukuvuga ibintu dukura hanze, twavuga nk'imyenda, usibye ko muri minsi bari kuzana icyo bita made in Rwanda. Navuga nk'umuceri, hangaha nawe utazi umuceri wa Tanzania. Navuga kawunga, kawunga nayo ni import, nayo iba yavuye hanze, nayo ituruka mu gihugu cya Uganda. Abantu benshi bazi kawunga ya Mugurusu, boss wa Mugurusu. Niba akurikiye iyi video yaza kuzana aya marketing, ntacyo byaba bitwaye. Izo ngiyo ni import. Rero export ni cya gihe igihugu kiba kishoboye. Import ni igihe igihugu kiba kitishoboye, ariko buriya uko waba bishoboye kose ntabwo wakihaza mu bintu ibyo ari byo byose. Ariko buriya iyo ubukungu buhagaze neza, akenshi export biruta cyane import. Ni ukuvuga ibyo uba wohereza hanze biba biruta ibyo utumizayo. Rero duse tunyarukira kuri export, ni ukugira ngo umenye import and export. Export ni igihe wohereza ibicuruzwa hanze, ugakora commodities ukazohereza hanze. Rero iyo wohereje commodities hanze, abanyarwanda bahita bayita ngo ni amadovize. Icyo gihe rero iyo twakoze exportation, nicyo gihe tubona amadovize yinjira mu gihugu cyacu. Amadovize ubwo ngubwo ni amafaranga y'amanyamahanga. Ahangaha twavuga akenshi cyane dukunze kubibarira mu gaciro k'amadolari. Ku mwanya ahangaha rero hari ku mwanya wa gatanu. Ku mwanya wa kane turaza kuza kuhasanga, hari ku mwanya wa kane. Ku mwanya wa gatatu turaza kuza kuhasanga Donka Bank. Iyi ngiyi nayo banki nyinshi uraza kuza gusanga ziri kwibanda mu gihugu cya Vietnam. Iyi Vietnam ushoboye kwibaza, Vietnam ko ndi kumva ari iri kuza kugaruka cyane, nuko numvishemo banki imwe yo muri Afurika, nkumvamo iyindi banki yo mu Rwanda imwe gusa. Izindi zose uko ari zingahe zisigaye akaba arizo muri Vietnam, aho tuzaba twemerewe kuba twajya gukoresha aya mafaranga cyangwa se gukoresha payi zacu muri Vietnam, aho badukundire. Reka nkumare izo mpungenge ku mpera z'iyi video. Ku mwanya rero wa gatatu turasanga Donga Bank. Nayo ni banki y'ubucuruzi yibanda cyane ku baturage ndetse n'ubucuruzi buciriritse. Ahangaha reka tubishyire mu buzima busanzwe kugira ngo ubashe kubyumva neza. Iyi banki navuga wenda nko mu Rwanda, nanze urugero, aba bantu bakora ubucuruzi buciriritse. Ubucuruzi buciriritse bavuga ko ari kuva ku bihumbi 200 kugera kuri miliyoni 20. Ahangaho ni ubucuruzi buciriritse. Rero nk'iyi Donka Bank navuga ko yaba ishinzwe abo bantu bakora ubucuruzi buciriritse. Natanze urugero rwo mu Rwanda ko abakora ubucuruzi buciriritse ari kuva ku bihumbi 200 kugera kuri miliyoni 20. Rero abo bantu bakora ubwo bucuruzi bakaba bihuje cyangwa se bakaba bafite banki yabo ibafasha. Nk'uko mubizi banki akamaro kayo ni saving and credit, kubitsa ndetse no kugurizanya. Ubwo ngubwo ahangaho niho hahita hatangira kuzamo ibintu by'inyungu. Ku mwanya wa kabiri turasanga BIDV Bank. Iyi ngiyi akaba ari Bank for Investment and Development of Vietnam. Iyi ngiyi ni banki ya leta, state owner. Ni imwe mu mabanki manini cyane
muri Vietnam. Twahereye ku mwanya wa 15 dusanga ko ari banki ya leta, none n'iyi ngiyi nayo bari kuvuga ko ifitwe na leta. Hari ukuntu usanga leta iba ifite uruhare navuga rutaziguye mu kintu runaka, ugasanga ifitemo nk'10%. Ababibona mu ndorerwamo hagati bavuga ngo iyi banki ni iya leta. Rero ni muri urwo rwego iyi banki ya BIDV banki ari bari kuvuga ko ari banki ya leta, ifitwe na leta. Ubu ngubu nayo igenzurwa na leta, ariko ndagira ngo mbwire ko amabanki ayo ari yose akorera ku gihugu, mu gihugu runaka, aya ngayo ushatse wavuga ko ari aya leta. Uvuze ko ari aya leta ntabwo waba ubeshye, kuko ayo yose aba akontororwa na Central Bank. Central Bank ni ukuvuga ni leta cyangwa se ni banki y'igihugu runaka uba uherereyemo. Ku mwanya wa mbere rero ushobora kwibaza ngo urahasanga iyihe banki? Tubwire muri komenti niba banki wari witeze ariyo wabonye cyangwa se ariyo ubonye ku mwanya wa mbere. Banza wandike komenti umbwire ngo ni iyi ngiyi, hanyuma inze nyikubwire. Ku mwanya wa mbere turasanga iyitwa ACB Bank, Asia Commercial Bank. Murumva ko iyi ngiyi ni banki y'umugabane wa Aziya, ikaba ikorera mu gihugu cya Vietnam. Mu by'ukuri ushoboye gusanga izi banki zose zavuzwe ko zikorera mu gihugu cya Vietnam, ariko ugasanga nubwo ikorera muri Vietnam, ariko ugasanga ari branch yayo, buriya abafite amafaranga ntabwo baba bifuza ko bayagaragaza. Ugasanga ahubwo twabonye ko hari banki ifite inkomoko muri Amerika. Kugira ngo mumenye ko iyi banki ifite inkomoko muri Amerika, nakoze ubucukumbuzi buhambaye kugira ngo bambwire ko iyi banki ikomoka mu Burusiya. Ubwo rero n'iyi ngiyi Asia Commercial Bank, iyi ngiyi ni banki ya Aziya. Ubwo aba pioneers bose bari mu bihugu biri ku mugabane wa Aziya, iyi banki wageze muri Vietnam rwose wemerewe kuba wagenda ukakora exchange igihe agaciro ka Pi network kazaba kabaye akanyako 314,159. Iyi banki rero ni iy'ubucuruzi, izwi cyane cyane mu bucuruzi bw'abantu ku giti cyabo. Urwo rero ni urutonde rw'amabanki ndetse n'ibihugu akomokamo. Twabonye amabanki 15, twabonyemo banki ebyiri ziri hafi yacu, twabonyemo Equity Bank, twongera tubonamo iyitwa East African Bank, ariko ni MB Bank nayo si yakore. Ubundi isi yabaye umudugudu, nshoboye kuba ndi kuvugira aka kanya hano mu Rwanda, ejo nkaguhamagara nkubwira ko ndi muri Vietnam. Niba tukigereranya aka kanya uri uw'agaciro. Mwibutsa ko wakibuka gukanda subscribe, ugakanda like kugira ngo iyi video igere ku bantu bose. Iyi ngiyi ni ifoto yacicikanye mu magurupe agiye atandukanye, aho abantu benshi babonye aya mabanki bakibaza ese izi banki ni izahe, zifite inkomoko yazo ni izihe. Nujya muri WhatsApp groupe yacu uraza kuza gusanga iyi foto twarayishyizemo, kandi n'ubu ukijoninga ako kanya uraza kuza kubona iyo foto. Ndaza kuza guhita nyishyira. Mureba muri comment ya mbere uraza gusangamo WhatsApp groupe. Hanyuma rero kugira ngo tujye tubana muri video za buri munsi, utazajya ucikwa akantu ku kandi kuri umushinga wacu wa Pi network. Reka tubane mu zindi video. Ciao.